Reparti ginekologjisë në Spitalin e Kërqovës funksionon vetëm me një mjeke specialiste, e cila njëkohësisht ushtron edhe detyrën e drejtoreshës së spitalit. Të gjitha shërbimet nga lindjet normale dhe ato me prerje cezariane, deri te abortet dhe kontrollet ginekologjike mbulohen nga e njëjta mjeke. Vetëm gjatë disa fundjavëve ndihmë ofrojnë specialistë nga klinika e ginekologjisë në Shkup. Да, во моментов на гинекологија и акушерство вработен специјалист гинеколог сум само јас во моментов. Моментално имаме активни договори со гинеколошка акушерска клиника Скопје, активни договори за позајмување на двајца специјалисти. Меѓутоа, тие имаат самиот договор им е таков во слободни денови, значи кога нема да се пречи на работниот процес во клиниката каде што работат, така да може да се случи во одреден месец да се појават 2 до 3 пати, а во некои месеци до 10 пати, значи максимум. Остатокот од деновите го покривам моментално јас. Drejtoresha thot se përveç orarit të rregullt të punës është vazhdimisht në gatishmëri për të reaguar ndaj çdo rasti urgjent edhe kur ndodhet në shtëpi. Јас секој ден работам прва смена, покривам секој работен ден и на одделение и тука во управа, во попладневните часови, во поголемиот процент од периодот сум на приправност, на активна приправност на повик. И неколку денови во неделата, 1 до 2 денови имам веќе и 24 часовни дежурства. Претежно едно од тие за викенд, кога има поголем обем на работа и поголема потреба за покривање. Така да во текот на еден месец околу 15 до 20 дена сум на повик, 7 до 8 дена имам дежурства и така. Aktualisht, 2 mjek janë në specializim për ginekologji, nëse ato e përfundojnë specializimin, sipas planit pritet që brenda 2 vitesh reparti të ketë një ekip më të plotë dhe të sigurojë funksionim më të qëndrueshëm.